Pamirsa, ini evaluasi penanganan COVID-19 nasional muali kelaksananya ngawit tanggal 21 Maret sane sampun lintang. Anut saking data sonasi risiko sane mungguh ring website penanganan COVID-19 nasional kepanggih wenten pawawahan zona risiko tinggi ring pengelola COVID-19 Bali. Lianan punika Badung sane sampun suwe mungguh ring status zona merah, rau mangkin sampun mawah ke zona orange. Asapunika taler Tabanan miwah Denpasar kantun mungguh ring status zona merah. Pawawahan zona merah sane anyar ing Provinsi Bali wenten kalih wewidangan inggih punika Klungkung miwah Buleleng. Kalih wewidangan inucap kantun mestatus zona risiko tinggi COVID-19 sesampun langkungan abulan mungguh ring zona oranye. Dawa galah wuku ungkuran kalih kabupaten puniki nguningayang penincapan kasus mawinan sane wenten ring Bali kantos mangkin wenten 4 daerah luwire Denpasar, Tabanan, Klungkung miwah Buleleng. Asa punika taler zona oranye rauh mangkin wenten 5 kabupaten inggih punika Gianyar, Jembrane, Karangasem, Badung miwah Bangli. Anutin saking Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali Rahinani Dibi, Kabupaten kota sane mungguh ring status zona merah kauningin ngawawahin kasus utamanipun rahu saking Denpasar antuk 54 tiri. Ring zona oranye kasus pinih akeh rahu saking Badung antuk petang dasa kutus diri. Dados nyani wilangan kasus sane mawawah ring Rahinani Dibi ngantos 100 ulung dasa sio diri. Sajeroning nes panglalah virus sane ngaunang widang ekonomi puniki, Pemprov Bali sampun ngelanturang PPKM berbasis desa kelurahan kantos 5 April melarapan medalang surat edaran nomor pituar sekali tali selikur. Tios punika taler kelaksanayang vaksinasi massal sane kaaptiang sida nincapang rasa percaya wisatawan majeng pariwisata Bali. Krama taler kaaptiang start tegep ngelaksanayang protokol kesehatan antuk 6M inggih punika nganggen masker sane patut nyaga jarak nguacikin tangan, ngirangin melelungan, nincapang imun saha tenganutin pewarah saking pemerintah. Dia Dewi, Bali Pos, Nguningayang.